kuvuga kuri Rugabisha ntabwo binyoroheye, ndumva ibintu bindenze cyane, ariko ndavuga amagambo abiri kuri Rugabisha, ariko ndabanza nshimira abantu. Nshimiye abantu badutabaye wa munsi bikimara kuba, wari umunsi ugoye, wari umunsi unkomereye, numvishe ngiye ahantu, ariko abantu baraza baradusura cyane. Ndabanza nshimira abaturanyi banje tubana mu gipango, nibo bangezeho bwa mbere. Naza numva sinzi nkiyo ndi mu bitekerezo, baraza baransura, barankomeza, baranyihanganisha. Bageze aho ngaho n'abana banje baraza, nabo ndabashimiye, bambaye hafi cyane. Ubundi ndashimira itorero ryacu sengeramwo, baraje, abakozi baraje baradusura baradusengera, abamama baraje baradusura barasenga, n'abakristu bose baraje batuba hafi. Ndabashimiye, Imana yo mu ijuru bagirire neza. Aho ndahavuye ngiye kuvuga kuri Rugabisha. Rugabisha ibyinshi babivuze, singenda mbisubiramwo. Ndavuga Rugabisha, ndamuvuga mwacu, mwa data, ibindi babivuze. Rugabisha yabaye intwari mu rugo rwacu, kandi yavutse tumukeneye cyane, kuko twageze ahantu hamwe abantu barashira. Mwacu, mwa data, bari abana bari bato cyane, bari impinja. Nukuri ndababara cyane. Jewe navukanye n'abantu benshi barashira, sigara njenyine. Ariko bano bana bakaza bakankomeza, bakambwira ngo shanga, ngo uza wihangana, ngo turi kumwe. Nukuri sinari nzi ko Rugabisha yopfa pi, nari nzi ngo Rugabisha azobaho, tuzapfe tumusige, ariko Rugabisha adupfa mbere. Biratubabaza cyane, turiheba, ariko hamwe n'Imana tuzabaho, kandi n'abandi barahari, umuryango warabaye. Rugabisha nukuri ni munini muri twe. Rugabisha ni nk'igiti cy'inganzamarumbu mu rugo rwacu, kandi nubwo yapfuye, imirimo yiwe kujya bavuze ngo ba Debora ntitwababonye, ngo ba Esther ntitwababonye, ngo ariko ngo imirimo yabo iziguma igakora. Na Rugabisha nubwo yapfuye, imirimo yiwe izagumaho, kandi izaguma ikore, tuzayigenderaho. Nageze hano mbonye amafoto ya Rugabisha, numva sinzi iyo ndoye. Baraza bararirimba pi, ibintu tibyinjira. Ariko umuvugabutumwa ahagurutse yigishije, numva nukuri nshubijwemo imbaraga, numva ndanezerewe, kuko yavuze ngo imirimo y'umuntu, ngo ese umuntu karakora iki. Ndavuga ngo nanje muri ziriya ntwari zose zizaja guhembwa imirimo yabo bakoreye, nanje nzaja guhembwa imibabaro naciyemo hano muri ino si. Rugabisha kuva abaye mu rugo rwacu, urugo rwacu ya Nyarubumba arugira rumwe, abantu bose arabahuza, barakundana, tiyazana amacakubiri, twese tubumwe, tugendera ku murongo umwe. Rugabisha yaza agashingira barumuna biwe, agashingira na bene se wabo basigaye n'abari imfubyi. Uwo yashingiye bwa mbere yamuhaye nk'icenda. Urumva Rugabisha n'intwari, nta wundi muntu wokora bene ibyo bintu, ntawe ndumva kandi ntawe ndabona usibye Rugabisha. Mukuru w'umukurikira yabanje gushingira murumuna wa mukuru we mbere, ngo amare mukuru wiwe atanga inka 7. Ngo amare mukuru wiwe atanga inka 7, ngo amare mukuru wiwe atanga inka 7. Ngo amare mukuru wiwe atanga inka 7, 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 ngo amare mukuru wi
ubwo ni ubutwari bwe twamubonanye. Rugabisha yatunze nyina, atunga nyina wabo, yazaga aja mu isoko kugura ihuzu ya nyina, akagura n'iya nyina wabo, akama bagura ihuzu zisa, akavuga ngo ntazobatera ishari, akabagurira n'ibitambara bisa, akabagurira n'ibirato bisa. Ubwo ni ubutwari bwa Rugabisha. Rugabisha namubonanye ubutwari, munyihanganire muvugeho bukeya nubwo mwaduhaye iminiti, ariko mwihangane cyane. Rugabisha nabonye nshingira umuhungu wanje, yamaze yinjira mu nzara aricara arambwira ngo se shanga, ngo ko umuhungu wawe wateguza kumushingira, ngo ese ufite inka? Ndamubwira ngo ntazo mfite. Rugabisha mpinka yo gushingira umwana. Nukuri ndamushimiye nubwo adahaye yumva, ariko Imana izamwitura imirimo yiwe yakoze, n'ubu niyo bari kumwe. Rugabisha igihe kimwe yaraje arambwira ngo shanga, ngo nabonye ugira abana benshi, ngo mpeze umwana umwe ngo nje kumukurerera. Ndamubwira ngo ese data we uzoshobora kunderera umwana? Arambwira ngo nta kibazo shanga, ngo nzafatikanya na mama. Ndamubwira ngo kubivuze mujana, ni naco gihagiye mu gisirikare. Muheza umwana aramujana, ngo buce ndatura ndavuga ngo reka nje gusura abana aho bagereye. Ndagenda ndari wabo, ngo mare kurari wabo, araza nijoro arantaramira, ngo buce mu gitondo baratubwira ngo Rugabishagiye mu gisirikare. Turababara cyane na nyina, turababara, namamvuga ngo reka ntahe, reka guma kureba nyina ukuntu ababaye. Ndataha ndavuga ngo reka njane n'umwana. Ndamujana, ngo mare kumujana, nukuri ndamurera. Rugabisha bukeye ndarwara, ngo mare kugwara, iyo yari yaragiye mu gisirikare kandi nibwo yari akigenda. Wongera gutya nambona ihuzu iraje, ngo ni Rugabisha wanguriye ihuzu. Ndavuga ngo isuku uyu mwana uku kwera azarama. Ariko Rugabisha imirimo yadukoreye ni myinshi, sinashobora kuyivuga kandi irenze ubwenge bwanje. Ibyo yakoze turamushimiye, ahasigaye mwifurije umuzuko w'abera. Data arakoze, Imana yo mu ijuru imuhe umugisha. Niwe wari gutinda ariko nje sintinda. Amen. Ijambo rya mbere, ndashimira bano bakobwa b'abasinga muri ntwarikazi, mwagize neza. Nimba ibi bintu zarabaye gutya, harimo ukuboko kw'abakobwa b'abasinga. Baraduhamagaye, baratwiyambaza, baratubwira ngo nitubafashe. Bose baritaba uko mubabona hano. Ndabashimiye, Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Amen. Icya kabiri, ndashimira abatware bacu, baratwemereye turitaba. Ikindi, ni benshi baduhamagaye batangira contribution abadamu babo kugira ngo kino kiriyo kigende neza. Bagabo beza turabashimiye, mwagize neza, Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Twebwe abakobwa turi ibiraro bihuza imiryango n'iyindi. Nukuvuga ngo kwa Musinga n'indi mirara, nitwe biraro, twabaye ibiraro. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Amen. Icyanyuma, ubutwari bwa Rugabisha ntitwo buvuga ngo tuburangize, ni bunini cyane, ni munini muri twe, ariko bukomoka ahantu habiri. Ubutwari bwa Rugabisha bukomoka kwa Musinga no kwa Gasita. Kwa Gasita turabashimira, mwaduhaye umubyeyi w'intwari ngo ashike kwa Musinga abyara indi ntwari. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Turashimira abagorora. Inyuma y'umugabo w'imbaraga habaho umugore w'imbaraga. Amen. Nimba Rugabisha yaragize icyo akora kwa Musinga, akagira icyo akora mu Banyamurenge, akagira icyo akora mu gihugu, nuko inyuma ye hariho umugore w'intwari. Turashimira Nyihasha, turamukunda, turamushimiye, ni intwari. Kandi Rugabisha yasinziriye kuko imirimo ye yasigaye.
hari ikintu natekereje amaze kugenda, ariko ngo ntekereze hasize abana be, ngo ntekere. Ikigaragara cyo uwumva hari ibyo tutavuze nuko byose tutobivuga ngo tubirangize, uretse n'ibyo tutabashije kumenya n'ibyo twamenye, hari ibyo twatarutse kuko byose ntituvuga mu mwanya mutoya. Umwirondoro w'intwari yacu General de Brigade Rugabisha Alexis Lewis, amazina ye Rugabisha Alexis Lewis, yavutse ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere mwaka w'1980, avukira hitwa mu Karingi, ni muri zone ya Mwenga, territoire ni Fizi, province ni Sud Kivu, ni muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ababyeyi be, se yitwaga Muyehe Lewis, yaramubanjirije, nyina yitwa Nyirandagirwa Nyirabicengu Ruti. Amashuri yize General de Brigade Rugabisha Alexis Lewis yize amashuri abanza ndetse n'ayisumbuye aho bita Irundu, aza gukomeza no muri kaminuza ya Atena i Bukavu, aho yavanye impamyabushobozi ya kaminuza yo bita lisansi. Nyuma yaje gukomeza n'andi mahugurwa atandukanye mu bijanye n'imiyoborere, kuko yahoraga buri gihe ashaka kwiyungura ubumenyi, ndetse akora n'andi mahugurwa atandukanye mu bya gisirikare. Ayo ngayo abakoranye nawe barabizi kuturenza. Ubuzima bwe busanzwe bwo mu rugo, mu mwaka wa 2003 yashakanye na Mutimukeye Esperance, n'umugore we w'indahemuka kandi wabaye inkingi y'urugo rwe cyane, kuko hari watanzwe ubuhamya nuko usanga inshuro nyinshi abagore b'abasirikare basigara ku ngo abagabo bagiye mu mirimo. Babyaranye abana 4, abahungu 2 n'abakobwa 2, ndetse harimo muri abo ngabo harimo amahasha. Akaba yarabasigiye indangagaciro za gikristo ndetse n'urukundo nk'ibyamurangaga, nkuko abatubanjirije bakomeje kubihamya. General de Brigade Rugabisha Alexis yari umukristo, nuko mu buzima bwe bwa gikristo mu busanzwe yavukiye mu muryango ukijijwe, akurira mu itorero, aza kubatizwa n'iryo torero rya Serpa ry'Irundu. Nyuma yaje kuba n'umuririmbyi ndetse n'umunyamasengesho cyane, yabikoranye umwete n'imbaraga, ari nako yagiye agwizamo n'impano zitandukanye. Aza kuba umuvugabutumwa, aho yagendaga mu duce twinshi dutandukanye mu murimo w'ivugabutumwa, aribwo dukunda kwitwa ikiyumbi. Muri urwo rugendo rwe yagiye agaragaza guca bugufi ndetse no gukunda gutanga. Ahangaha twibuka ko muri Kadesa hari ubwo yahatanze $4,000 by'idolari, kugira ngo tinyuke uhagarara utanga $4,000 by'idolari ntabwo ari ibintu byoroshe, nuko bikorwa n'abamaze gusobanukirwa icakora icarico. Ubuzima bwe bwa gisirikare bitewe n'intambara z'urudaca ziganje mu karere kacu, General de Brigade Rugabisha Alexis Lewis, kubera gukunda igihugu ndetse no kurinda ubusugire bwacyo no gukunda abagituye, yinjiye mu ngabo z'igihugu za FARDC mu mwaka wa 1996. Bitewe n'umwete n'umurava yagaragazaga mu kazi ke, byamuhesheje kuzamuka mu ntera mu buryo bukurikira. Yagiye azamuka gahoro gahoro, ariko twahise duhera muri 2004
kandi igisirikare yacinje 1996 ubwo umwirondoro tugaragaza byose hari tugenda dutaruka 2004 yagiye hawe ipeta rya kapiteni 2010 yazamuwe ku ipeta rya majoro mu mwaka wakurikiyeho yazamuwe ku ipeta rya lieutenant colonel kubera umurava yagaragazaga muri 2017 yazamuwe ku ipeta rya colonel full ubwo colonel wuzuye ndetse anahabwa kuyobora brigade nyuma yaje kuba umuyobozi w'ingabo wungirije mu karere ka Minembwe aho yakoraga ashakira abaturaga amahoro ndetse n'icyabahuza bakongera kubana neza nk'abakongomani bose kandi bahuje igihugu. Nyuma yaje kugirwa umuyobozi wa za operation zitandukanye mu turere dutandukanye tw'igihugu kandi hose yagiye abyitwaramo neza agaragaza n'ubutwari. Mu mwaka wa 2025 yashinzwe n'igihugu yashimwe n'igihugu azamurwa mu ntera agirwa general de brigade ndetse anashirwa mu ntwari z'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyamurangaga aha birasa nkaho tugiye gusubiramo n'ubundi byavuzwe n'abatubanjirije. General de brigade Alexis Rugabisha Lewis yarangwaga n'urukundo rwinshi no kubaha ndetse n'ibyishimo uko yakoraga ibintu byinshi aseka, akunda gufasha imfubyi n'abapfakazi kandi akaba n'umunyakuri n'inyangamugayo, ataretse no gufasha n'abandi bose yabonaga badafite ubushobozi bukwiye. Yagiye ashira imbaraga nyinshi mu gufasha no gutanga mu bushobozi bwe yari afite. Rugabisha uretse inka yatanze mu muryango we wa bugufi, izo yagiye aho abantu batandukanye twabashije kumenya nubwo tutazimenye zose ko yatanze inka 82, uvuga ngo hatabariwemo izahawe umuryango wa bugufi yatanze inka 82. Ugereranyije n'imyaka ye ukagereranya n'izo yari atunze bigaragara ko umutima wo gutanga yari awufite. General de brigade Rugabisha Alex Lewis kubera za mpuhwe yagiriraga abatishoboye n'imfuzi yabashije gutanga ibibanza 2 miryango yari ifite imfuzi ndetse atanga n'icya 3 agiha umusirikare mugenzi we yagezeho asanga afite ibibazo. General de brigade Rugabisha General de brigade Rugabisha Alexis Lewis yahoraga akangurira abo bari kumwe gukunda gufasha no gutabarana. Aha twavuga nkaho yazanye igitekerezo mu basirikare bose bakomoka iwacu ko mu gihe babuze umwe muri bo bazajya batanga inka zo kureberera abo yasize, kandi bagenzi be bacakira neza. N'ubu yatabarutse icyo gikorwa bagenzi be bahora bakimwibukiraho. General de brigade Alexis Rugabisha yareze kandi yishuriye abana b'imfuzi benshi amashuri abanza, ayisumbuye ndetse na kaminuza. Uretse umuryango we n'abandi bose yarabafashaga. General de brigade Rugabisha Alexis ntakiri kumwe natwe, ariko indangagaciro ziwe ubufura, gukunda abantu n'ubwoko ndetse n'igihugu muri rusange byo ntaho byagiye kuko birashora imizi
buri munsi mu bakiriho. General de Brigade Alexis Rugabisha yarangije urugendo rwe ku isi tariki ya mbere z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka wa 2025. Akaba yarazize imirimo yarahiriye yo gukorera igihugu no kurinda ubusugire bwacu. Imana igutuza heza inshuti ya benshi. Kugira ngo tubashe kumenya iyi ntwari y'igihugu, turagira ngo dusabe abari hano bose duhaguruke dufate umunota umwe ukumwibuka. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Hari bagenzi banje turi kumwe hano. Arakoze, tugejejeho umwirondoro. Reka twakire abatugezaho amadisikuru y'icyongereza n'igifaransa. Murahita muhagarara hano icyarimwe, muhita mukomeza. Très chers compatriotes, révérends pasteurs, c'est avec qui nous sommes ensemble aujourd'hui. Nous vous disons bon après-midi. Il est pour moi difficile de décrire celui qui est le général de brigade Rugabisha Alexis, car je suis devant les amants de la lecture et de la rédaction. Mais nous vous promettons que bientôt il y a un récit, un ouvrage historique qui sera gardé pour vous tous qui aimeraient le reconnaître pour toujours. Bref, mes chers camarades, ma famille, vous tous qui m'écoutez, si ces mots parviennent jusqu'à vous, c'est que la bataille a pris fin pour le général Rugabisha. Ne versez point le larme de désespoir, car il part sans regret. En plus de la fierté pour avoir accompli son devoir, le cœur léger. Très chers compatriotes, camarades, nous sommes réunis aujourd'hui pour rendre le dernier hommage solennel à notre frère, à notre héros national, Rugabisha Alexis. Un héros dont le sacrifice restera gravé dans nos cœurs et dans l'histoire de notre nation. Je ressens très lourdement, les autres comme avec vous, la perte d'un être très cher, loyal, qu'il fit. Mais aussi la biographie de ses confrères d'armes morts sur les champs de bataille. Je ressentais tout à la fois la chance de notre pays qui a de pouvoir compter sur les soldats comme le général Rugabisha. Bien au contraire, sa mort ne doit pas nous abattre, mais plutôt rester déterminé et ne doit être le relève pour continuer sa route. L'honneur. Il a combattu pour une cause plus grande que sa propre vie, pour les valeurs qui nous unissent et pour l'honneur de notre drapeau. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais plutôt le courage de les vaincre. Le devoir. Il savait en s'engageant que le prix à payer était la mort. Il a accepté les dangers, le dépassement de soi, le consentement au combat
pour que d'autres Congolais vivent en paix. En tant que général, il fut notre sentinelle, notre bouclier, un guide inébranlable face à l'adversité actuelle à l'est de notre pays que tout le monde connaît. Il est mort en soldat, au service toujours de la nation comme ses compatriotes d'armes. À ses côtés, partageant les mêmes valeurs du monde libre. La patrie. Ces mots résonnent à nous tous concitoyens plus forts que jamais. Il a donné sa vie pour la République démocratique du Congo, pour sa liberté, pour son venge. Nul ne peut refuser son service à la patrie quand cette dernière est en guerre. Maintenant, c'est à vous de prendre le relais, continuer la mission et préserver son héritage. Et n'oublie jamais que ceux qui sont tombés sur les champs, la nation leur est infiniment reconnaissante. Et leur souvenir vivra tant que nous en souviendrons. Sa mémoire nous interpelle, sa mémoire nous invite à la lucidité, à l'unité. Sa bravoure renforce notre détermination à poursuivre le combat pour la liberté. Que son sacrifice soit une source d'inspiration, surtout pour la jeunesse patriotique. Il ne sera jamais oublié. Reposez-vous sur ces lauriers. La victoire est proche. Que vive la République, que vive le Congo. Je dis et je vous remercie. Honorable bishops, reverends, pastors, distinguished chairmen and community leaders, family, friends, and all gathered here today. If this word reached you today, it's because our hero's battle has come to an end. Do not let your heart fall into despair. He left this world with courage, with pride, and with the calm of a man who knew he had done his duty. Today, we come together to honor and give our last tribute to Brigadier General Rugabisha Alexis Lewis, a man whose service and sacrifice will remain in our hearts and in the history of our nation. We all feel the weight of this loss. And as we think of his fellow warriors who also fell, we feel both pride for their courage and sadness because they are no longer with us today. But this sadness should not weaken us. It should give us strength to continue the path they started. When it comes to his honor, General Rugabisha fought for something greater than his own life. He stood for the dignity of our flag and the value that unites us. True courage is not facing fear and continue forward, and he showed that courage until his last breath. When it comes to the duty, Rugabisha chose to serve. He accepted the risk. He faced the danger so that others could live in peace. As a general, he had the duty to guide, to protect, and to support his men through the challenges in the eastern part of our country. He died as he lived in faithful to his oath and faithful to the Democratic Republic of Congo. But beyond this rank and responsibility he had for the country, he was a son, a husband, an uncle, a brother, a friend. He left behind a family who loved him deeply. Their loss is not only national, it's personal and it is painful.
Alexis was reliable, someone who you could trust without fear, someone who kept his word and stood by the people he loved. He was jovial, full of joy, always laughing. He was friendly, with a gentle heart that welcomed everyone, no matter who they were. His humility made people feel safe and valued all the time. Above all those listed personalities, he was a Christian. He was a believer. His family, wife, children, and all who loved him, we offer our deepest sympathy and condolences. The pain is real, but you are not alone. The nation stands with you. His name will live on as a man who served with all his heart. May his memory give us strength. May his life gives us inspiration. Now it is our turn to continue the mission, to protect the values he defended, and to honor the legacy he left behind. We are grateful as a family to have given birth to a hero of the nation today. As we conclude, may his soul rest in paradise. Barakoze cyane uhereye ku badusomeye mwirondoro kugeza kuri abangaba badusomeye badutangiye amadiskuru. Imana ibaha umugisha, reka babereke ibyicaro kandi mwakoze, Imana ibagirire neza. Turakomeje gahunda yacu, tugeze mu mwanya wo gucana urumuri rw'icyizere. Nubwo abacu bagenda badusiga, ariko amaraso yabo arimo icyizere yuko igihugu cya Kongo kizakira. Rero aba bana bari hano bafite amabuji y'urumuri rw'icyizere. Reka dusabe buri wese ufite buji ayipfundure, arebe harya hejuru hariho akagozi, akazamure gahagarare neza mu buryo uja gucana bitaza kumurusha. Tugiye gusaba abayobozi n'ababyeyi baza kudufasha gucana uru rumuri rw'icyizere. Hano dufite urutonde rw'abaza kudufasha, baza kuba baduhagarariye twese. Nuza kumva wenda hari tutakuvuze, ariko abangaba tuzaba twavuze baraduhagarariye twese. Turasaba Bishop John Muhima araza atangire hano imbere kuri uyu mwana uri aha ngaha, hanyuma tugende dukurikiza urutonde uko rukurikirana. Nanone turi kumwe na Bishop Byicaza, nawe aratambuka akurikireho. Abana musere n'abahana intera kugira ngo ntimwegerane cyane, kugira ngo abasaza baze kubona uko bahagarara. Muraza gucanira rimwe. Turasaba abayobozi muraza gutegereza abandi ducanire rimwe muri hangana. Turi kumwe na Pastor Bonkiana, Pastor Bon Lebon, nawe atambuke akurikire hano. Babikoze neza, barareba public, nibyo byiza. Turi kumwe na Apostle Nteziryayo, nawe aratambuka. Apostle Nteziryayo. Turi kumwe n'umuyobozi wa Shalom, uwahagurutse ahagarariye Shalom, nawe aratambuka. Turi kumwe n'uwahagurutse ahagarariye Evangelical, nawe aratambuka. Turi kumwe n'uwahagurutse umuyobozi wa Agape, nawe aratambuka. Turi kumwe, turaza gukoresha umwe mu basaza b'umuryango w'abasinga. Turakoresha Pastor Eleazar Barongerwa, nawe aratambuka. Turaza gukorana na Perezida wa Komisiyo
yateguye iki gikorwa nawe aratambuka aze kuducanira buji. Turaza gusaba umwe mu bahagarariye imirara, nabonye hari Gigi nawe yotambuka, nimba ntibeshe ndasa n'uwamubonye hariya. Hari umuyobozi wa Sibelka nigeze kubona nawe ahaguruka muri uru ruhande, sinamenye izina ryiwe ariko reka nawe atambuke. Bisengo nanone dusoza, hari abaza kutubabarira, twibagiwe no kubiyegereza urwego rw'abamama b'abanyamurenge hano muri Nairobi. Umuyobozi wabo twari twavuganye, nawe nimba hari twamusaba gutambuka. Urwego rw'abamama uratubabarira, tambuka hano imbere, kandi turishimye kubana namwe. Urasubira inyuma. Murakoze cyane bayobozi kwemera kudukorera kino gikorwa cyo gukomeza abantu, cyo kubwira abantu ko nubwo muri Kongo amaraso hameneka ariko hari icyizere. Natekereje ko twaguze buji 12. Habuze ninde wabuze n'umuceyamani? Yabonetse. Ndatekereza ko ntawubura. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Reka dusabe aba babyeyi n'abayobozi bari imbere y'aba bana, muhindukire buri muntu wese kuwo bari kumwe, bamuhe ikibiriti mucanama urumuri rw'icyizere. Musa n'abashiraho ikiganza urumuri rufatwe, kubera yuko mukinge n'imiryango, mudufashe mukinge imiryango. Turacyakomeje. Ndatekereza ko byatunganye twese, hari aho bitaratungana. Turasaba aba babyeyi gusubiza aba bana ca kibiriti, hanyuma abana bakabaha amabuji. Nta kibazo nubwo hari umuyaga, turabyakira gutyo. Nubundi umushumba nubundi nubwo itaka ariko nta kibazo, ukomeza uyifate, baraza gukomeza kuyicana. Murakoze cyane, ntacyo bitwaye, turabizi ko hari umuyaga. Hanyuma Mugema utanga inzira, aba bana basubire mu byicaro byabo, babereka aho bari bicaye, turusigarane n'aba bayobozi ndetse n'ababyeyi. Oya wibanyuze urwo ruhande si rwo baturutse, barasubira runo ruhande. Murakomeza gutya musubire uru ruhande abana, hasigare bano babyeyi.
muradushakira mikrofone imwe muyitambutse hano imbere. Turaha abantu batatu ijambo rimwe gusa, ntabwo ari amajambo abiri. Turabanziriza kuhagarariye imiryango. Nubwo hari ibibazo bimeze gutya, ariko nanone haracari icizere. Aravuga ijambo ryosubizamo imiryango yose icizere, ijambo rimwe gusa. Hanyuma turaza baza kumpera Gigi mikrofone, hanyuma narangiza kuvuga ijambo rimwe gusa ryosubizamo imiryango yose y'Abanyamurenge icizere, nubwo tuhaye dutakaza abantu. Arakoze. Imiryango iri hano nubwo bimeze gutya, ubwoko buriho kandi buzahoraho. Murakoze. Arampera mikrofone umusaza Eliyazari Pastor Barongerwa. Nubwo umuryango w'Abasinga wabuze Rugabisha, ariko hari ijambo rimwe ryo dusubizamo icizere nk'umuryango. Dukomeje guhumuriza umuryango wa Musinga n'umuryango cyangwa se ubwoko bwose bw'Abanyamurenge ndetse na Kongo yose nzima, kuko Rugabisha yabaye intwari y'ubwoko, abintwari y'igihugu. Tuzahora tumwibuka. Imana ikomeze ibahumurize mwese. Turahana none mikrofone Bishop Byicaza avuga ijambo rimwe ku gihugu ca Kongo. Nubwo irimo intambara zimeze gutya, ariko hari ijambo ry'icizere. Kongo izokomeza ibeho kandi zakira amahoro azayizamo. Murakoze cyane kuduha ijambo. Dukomeje gutanga mpore ku bwoko n'umuryango wa bugufi wa Musinga. Icyo navuga ni uko Imana iri kumwe natwe, yahoranye natwe, izakomeza ibane natwe, kandi hari igihe cyo kurira, hari n'igihe cyo kwishima. Imana ibahumugishe. Murakoze cyane. Hanyuma aba bayobozi buri wese ahagaze arahindukira, buji ayitereke aha hantu harahariho kuyitereka, ikomeze yake. Ntaco bitwaye, hari umuyaga, ntabwo byadutera ikibazo. Hanyuma musubire mu myanya yanyu kandi Imana ibahe umugisha. Mwakomera aba babyeyi amashi. Imirimo yakoze ngo ntekereze ubutunzi yasize buzatunga abana be bakabaho neza, numva ko umutima wanje ugubwa neza. Rero Imana yo mwijuru ibahe umugisha. Tumwifurije iruhuko ridashira n'umuzuko wabera. Murakoze. Murakoze cyane abakobwa bacu, Imana ibahe umugisha. Turazirikana uburyo mwabanye natwe kandi n'ubundi muzakomeza kubana natwe. Reka rero dusabe abagore b'Abasinga nibo babyaye Rugabisha, nabo batambuke hano imbere. Umuntu umwe niwe tuza guha mikoro, arakoresha umwanya ubaze. Abagore b'Abasinga mwese mutambuke hano imbere. Abari imbere mutambuke, abandi baraza babasanga. Twihutishe umwanya, amasaha yagiye. Timuherere uruhande rumwe, musubire n'uru ruhande kugira ngo mukwirwe. Bakihaye baza, turabashimiye. Ni mwebwe muza mubyara intwari. Abasinga ni intwari, kandi Abasinga ntibobaho badafite ba nyina. Ni mwebwe ba mama, ni mwebwe mwabyaye intwari. Babakomera amashi.
rero tudatinze reka duhe madamu Dona Colonel Dona Gashunga niwe ufite ijambo akoresha iminota mike ibaze rwose ngiye mikrofone. Sawa murakoze cyane ariko turatwara iminota mikeya ariko yegereza mikrofone. Mama Frederick reka vuge nka nyina wabo kubera kuko nje si umwana wanje n'umuramu wanje ndavuga umwanya wanje ariko nawe reka vuga kanya gato. Yesu ashimwe. Ubwo mwongeyeho undi muntu nimba yari 5 umwe aravuga 2 n'igice undi 2 n'igice mugire vuba. Shimiye Imana kuko tugeze kuri uyu munsi wa rugabisha wanyu. Jewe ntabwo nari mpaye nshaka kuvuga rugabisha. Twogira ngo tuvuge rugabisha imirimo yakoze myinshi. Cyane ku ruhande rwacu kuko umuvuze banyene. Rugabisha yakoze imirimo myinshi. Imyaka itari mikeya duhaye tubona ibidufasha byo kurera barumunabi. Imyaka myinshi itari mikeya. Turabishimiye amagambo menshi bayavuze. Ntabwo nari mpaye numva ku mutima wanje bavuga rugabisha uyu munsi. Ariko imirimo ya yose yakoze yakoreye banyina wabo abo yambitse amahuzo abo yageze gute imirimo bose yakoreye abantu bakabanyina wabo nk'ubwoko turamushimiye. Yakoze imirimo myinshi turayizi kabanyina wabo abo yambitse ni benshi abo yakoreye ni benshi n'abarumunabi turabizi turabizirikana ariko nta kundi asize abana tuzaguma tureba abo ngabo. Iko bimeze ni muri iyi si muri iki gihe nta kundi twogira. Tumwifurije uko ridashira. Murakoze. Sawa twese ni ukuvuga kuri uyu munsi mukuru wa rugabisha. Rugabisha bamuvuze cyane ariko nanje ndamuvugaho buke. Nyomuvuga kubera kuko rugabisha ndasa nkaho twakoranye kubera kuko ndasa nk'uwakuriye mu Karingi. Ndamuzi muzi ari umusoda muzi ari umusevire. Rugabisha ni munini ndavuga mu basinga mu muryango. Rugabisha kamvuge ku giti cyaje. Rugabisha twabanye mu Karingi babana n'umugabo barakoranye yari murumuna wiwe ariko kandi yari nk'umwana we kubera kuko umugabo waje yari amuruta cyane ariko babana nk'umwana barakoranye mu kazi. Rugabisha bakazana mu kibare tibari bagiramwa ba Rugabisha tibari bagira mu wanje kujya umusoda baza mu kibare umwe agahitiramwa ariko siko byari bimeze. Barazaga bagahitira mu rugo bose kugeza ikibari kirangiye. Ni ukuvuga ngo Rugabisha ndamuzi kurusha benshi hano. Ariko Rugabisha byavaga mu wanje ari uko agiye kuryama. Urumva ko twabanye twaricaranye twarataramanye mu wanje bose barimo. Urumva ko muzi Rugabisha yari umwana mwiza. Rugabisha yacaga bugufi nubwo bari abasoda bose ariko yubahaga mukuru wiwe agaca bugufi. Kandi muri baramubanje bari hano benshi twabanye mu Karingi. Rugabisha niwe wari mutoya muri baramubanje
ariko Rugabisha niwe wari inshuti yanje. Simuvuga i Bukavu, bamuvuze ndamuvuga mu Karingi. Rugabisha yari inshuti yanje magara, wa wundi nyamenyaga ibyiwe nawe akamenya ibyanje. Ari igihe nyigeze kuryama ndarota, bari mu kibari bose, mbona umugabo wanje yapfuye. Byose nyine uko byagenze ndabibona. Mare kubirota mbona umuntu wari umperekeje kureba ko umugabo yapfuye ari Rugabisha, kandi bose bari aho mu Karingi bari mu kibari. Noneho ngo mbona twinjiye mu nzu imwe, ngo imvura iragwa, ngo nje na Rugabisha turagenda turugama. Ngo tumare kugama ngo dusangamo umusaza umwe n'umukecuru, ngo baratubwira ngo nituwibwire. Ngo Rugabisha arivuga, ngo amare kwivuga naje ndivuga. Jewe je kwivuga ndavuga ngo ndi umupfakazi, umugabo wanje yari yapfuye kandi uko yari ahari, ariko mbona turi kumwe na Rugabisha. Ni ukuvuga ngo igihe umugabo wanje yapfuye nyari Bukavu, turi kumwe na Rugabisha, umugabo wanje ari ruguru. Umuntu wamperekeje ku kiriyo tuja gushingura ni Rugabisha. Noneho bihurirana na za ndoto zanje, ndavuga ngo Rugabisha wenda mu byo zacamwe byose tuzaba turi kumwe. Nuko nubwo wenda nyari mbicanze nizozi, kwari ukugira ngo mbabwire ko ibintu byose twakoranaga na Rugabisha. Uwo munsi twarazamukanye na Rugabisha, tiye banambwiye turazamuka tuja ruguru, dusanga umugabo wanje yapfuye. Turamushingura turi kumwe na Rugabisha, bihurirana na za nzozi. Nyuma yaho nyaramanutse, Rugabisha turamanukana, ariko Rugabisha yambaye hafi, kuko muzehe yabivuze. Rugabisha yampaye inka. Sinzi ko hari undi muntu wari wakubita inka zibiri umunsi umwe akaziheza umuntu. Sinyari nyanyazwe, nyari nyapfushije umugabo, kandi naje nyari nzifite. Ariko nyine bijya by'abanyamurenge bazavuga ngo ni ugushumbusha, Rugabisha itampa inka zibiri. Icyo gihe yakoze ibintu byinshi mu Karingi, mugenzi we yari yasize inzu ituzuye, arayikoresha arayuzuza, ndetse ayishyiramo n'isima. Abanyakaringi barabizi, yayishizemo isima hasi, ayitera n'umucanga ku bikuta. Ibyo byose ni Rugabisha wabikoze. Abazi muri umuna uri hanze yazanye n'umwana wanje nyaraye mfakaye, bazana muri iki gihugu. Ntabwo nyari nzi Kenya, nari ntaragera Kenya, ariko umwana wanje Rugabisha arahamugeze. Nubwo byabaye ngombwa kubera nyine abana bari bakuru bagenda, umwana asubirayo, ariko Rugabisha yaramureze. N'ubu yakaza avuga ngo ni umukobwa we. Rugabisha ni intwari. Mwababyeyi mwe mwabyaye Rugabisha, mwabyaye intwari ikomeye. Kandi kujya batubwiye, uwabwirije yadukomeje, kubera kuko naje igihe nyinjiye nyumvisha ko bidakunda. Ndavuga ngo Mana umfashe mbashe kuvuga Rugabisha. Imana kuba yamfashije ngakomera, kandi twarakomeye. Nubwo yapfuye batubwiye ngo intwari ntizipfa,
arasinziriye kandi mu basinga dufite ba Rugabisha benshi kandi hazavuka n'abandi. Bariya bose twagiye dusigirwa ubutwari bw'abazi, ndabizi kuko bazakora ibyo basize badakoze. Mugenzi wanje yavuze ngo agize imyaka 5 apfakaye, jewe ngize 18. Urumva ko maze igihe. Ni ukuvuga ngo abanderaga nabo yavuze nawe bamureze n'abagabo babo nibo batureze, natwe baradufasha kuko tibyari byoroshe. Twari bato kandi dufite abana bato, ku buryo jewe ntawamenye ko na se yapfuye. Ariko abasoda bacu ni ukuri kuriya yavuze ngo umugore w'umusoda, umugabo wese w'umusoda, umusoda wese tuba turi abagore babo, kubera kuko tibaza batora ngo uyu ni uwo muri iyi nzu cyangwa se uyu ni uwo muri ubu bwoko. Umusoda wese iyo muhuye, iyo mwahuraga, yagufata nk'umugore wa mugenzi we, k'umugore we, kandi ico akorera urugo rwe akaba ari cyo nawe agukorera, kuko nawe ejo niwe. Ibyo by'abasoda bicaraga babyiteguye, kuko ari ukuntu twebwe abantu nyine cyangwa abasivile ibo baza bumva kuko bariho, ariko abasoda kujya bicara biteguye, kuko baravuga ngo ejo nyohirirwa ariko ejo simparare. Nico gituma batatoraga ngo bavuge ngo uyu ni umugore wiwe cyangwa se uyu ni umugore wa mugenzi we. Ni ukuri baradufashije uko bari bashoboye, kabanyihanganishije abapfakazi, titaye ku bagore b'abasinga basizwe, bagenzi baje, abapfakazi bose aho bari, n'abagore b'abasoda, kuko umusoda wese yapfuye twe tuba twapfakaye, tutitaye ngo ni runaka cyangwa se n'uyu. Kujya umugore w'umusoda aba yapfakaye, kubera kuko reka mbaho urugero, murambabarira nta bundi tuzongera kuvuga kuri Rugabisha, ni irya nyuma, mureke tumuvugeho. Igituma ngiye gutanga urugero, abasoda bose kujya bose ni bamwe. Nyigeze kumanuka ngere kwa Murima hariya muri Mukoko, basanga za Katanyama. Kujya kwabo nyine baza batomboka, ariko baza batomboka nabo kujya n'abantu. Arangize arambwira ngo nishire imizigo hasi, nyine nyari mfite abantu banyikorereye amavarizi, ni igihe nyari imbunze ngiye Bukavu. Bayashize hasi, ndangize barambwira ngo nimfungura amashakoshi ngo bansake, ngo kandi ngo nyishurire nabo bashi, ngo kandi naje ngo nyishure. Barambwira, bamaze kumbwira gutya barambwira ngo ese ugiye Bukavu he? Ndavuga ati ngiye Bukavu. Ugiye, umugabo wawe ni umusoda? Rero barambwiye ngo uzamuhasi ya soda. Ndavuga ati nuko. Noneho barambaza ati se umugabo wawe ninde? Kandi ntawe nyari mfite. Ndababwira ati umugabo wanje yari Dona. Umukatanyama kubita imbunde hasi, arapfukama ararira. Aravuga ngo uri umugore wa Dona? Ndavuga ngo mere, ngo kubera ko utatubwiye. Ndavuga ngo ni mwebwe mwambajije, ntabwo mwari mwambajije. Aravuga ngo nibafunga ibyo bikapu, barabifunga. Arangize abampa amafaranga nyagiye mbaye njya n'abana kugeza i Bukavu, nabo Bakatanyama bayampaye. Baravuga ngo umugabo wawe twarabanye za Kasayi, twarakoranye, yabayeho chef wacu, n'umunsi apfa nitwe twikoreye umurambo.
bahita bahamagara abasoda bari hepfo hajya bakazagira ku gaturiro bariyeri imwe hepfo hagasaka bindi barabahamagara ati haje umugore wa Dona, uwo ni umugore wacu ntimumukoreho. Ni ukuvuga ngo abasoda bose iyo umusoda apfuye twebwe abagore b'abasoda nitwe tugira ikibazo kirenze ic'abandi, kuko tuba twapfakaye. Ejo tubuzi ngo ninde uzokugirira neza, ninde uzorengereza umwana wawe izuba, kuko abasoda bitanaho cyane. Rugabisha mama we yari inshuti yaje cyane, twaraganiraga byinshi, habe n'igihe yazaga nkaho abasoda nyine bari mu rugo akaza akambwira ati Nyabita babwirega baduha amafaranga tuje guhaha, kababwira bakabaha amafaranga bakaja guhaha bakecuru. Ni ukuvuga ngo Rugabisha twarasangiye turaziranye. Nyababwiye ntangira ndababwira ati Rugabisha yari inshuti yanje, kandi jewe nubwo jewe umugabo wanje ntabwo twari tungana, ariko Rugabisha nyumvaga ari nkorungano rwanje. Ibyo nyari nyavuze sinyababwira, izo nzozi nyari nyarose sinyazibwiye umugabo. Bwira Rugabisha ndamubwira ati Rugabi ko nyaraye ndose nabi, none uko bimeze gute ko muraje kuntambara? Arambwira ngo se warose gute? Ndamubwira ko nyarose kose nyine uko nyarose umugabo yapfuye ibiki, kuko naho nyabonye isanduku uwo munsi n'ubundi niho nyarisanze riri. Yaramubwiye ati hariya muri korodoro uja muri kiriya cumba c'abashitsi niho nyabonye isanduka ry'umugabo wanje, mbona riraharambitse, mbona hejuru hari umusaraba. None ngo reka tubimubwire. Ndamubwira ngo yaye mwihorere tubimubwire. Tese kubera iki? Toya tibiteye ubwoba. Tiwenda arambwira ngo ntuzi ko azapfa. Ndamubwira ati ariko gasinje wo bimubwira. Nuko Rugabisha ni ukuvuga ngo byinshi amabanga yanje Rugabisha yarayazi. Rugabisha twarabanye, Rugabisha ntaca atankoreye. Mwumvishe ko yampaye inka, yankoreye byinshi. Ni ukuri ndamushimiye ku mirimo ye myinshi yakoze. Imana yo mu ijuru genda umutuza hera, muhira ubuko ridashira. Kandi namwe babyeyi ndabashimiye, mwihanganye kubwo kubura Rugabisha, mwihanganishije n'igihugu cya Kongo. Rugabisha ntabwo yarakira umusinga, ni ukuri ibyo abasinga yari yarabirenze kuko babivuze. Urwego yaragezemo yari uw'igihugu. Niyo mpamvu tutovuga ngo nitwe twabuze Rugabisha twenyine. Kongo yose yabuze Rugabisha kandi yarihanganye. Natwe tugomba kwihangana kandi tuzabona izindi twari. Mukomere, mwihangane, abapapa babyaye Rugabisha, abanyamurenge mwese muri rusange mwihangane, tuzamusanga. Urakoze Imana ibahe umugisha. muje kwicara. Nibajije bimaze kuba numva ubwenge burandenze, ariko nubwo tubabaye dufite ibyiringiro. Tubabaye nk'abadafite ibyiringiro, imibiri igomba kubabara, ariko dufite ibyiringiro kuko tuzabona abacu badusize. Mpaye pole abasirikari bose, ndabizi ko baba badukurikirana. Mbahaye pole aho bari hose. Imana ibakomeze kubura umuvandimwe mwari muri kumwe mu kazi. Mpaye abagore b'abasirikari bose pole. Twebwe abagore b'abasirikari, umusirikari wese bari nk'umutware wacu. Iyo tugize ikibazo tuba tukibwira abavandimwe, tukibwira abasirikari mu bibazo bya gisirikare, kandi abasirikari bazi kwita ku bapfakazi babo, bazi kwita ku bagore babo b'abasirikari. Iyo usanze umusirikare ahari ukamubwira ikibazo cyawe, areka ibyiwe kugira ngo yite ku kibazo cy'umuvandimwe wiwe. Mbahaye pole abagore b'abasirikari bose aho bari baba bandukurikirana, mwihangane. Cya gatatu mpaye abapfakazi pole.
cyane ndaheza abapfakazi b'abagore b'abasirikare ntimubwira ngo se ko mbatandukanyije. Abagore b'abasirikare ntitwagize amahirwe yo kubana n'abagabo bacu, tubana mu myaka mike cyane n'igihe bahari n'ababafite, tubana igihe gitoya, turera abana twenyine, kugeza kandi kuri uyu munsi bagabo baguma kudusiga biradukomeretsa kuko twakomeretse igihe kirekire. Twe nta byishimo twagize byo mu ngo n'abasirikare. Murabizi mwese abanyamurenge, iyo umwana we yakubwira ngo yagega ku musirikare mwakaza mwumva ngo se yagiye ku musirikare, mukumva nta kantu nyine kakabazo. Ariko twebwe twabaye intwari, turabakunda uko bari igihe dushaka bakaza babita ngo ni amasashi, ngo nabe iminsi 7. Twebwe turabihanganira, turavuga ngo nubwo ari iminsi 7 tuzabaja uko bari bameze kose. Rero bavandimwe bapfakazi, abagore b'abasirikare mbahaye pole, twaravyihanganiye, turera abana bacu, twari tuzi ko tugeze natwe mu gihe cyo kwishima, ariko ko biragenda guma gucamwo indi mivi kasirika tubabaza. Mbahaye pole ku bwoko bwacu bw'abanyamurenge, muzi ibihe turimwo, Imana yo mu ijuru dukomeze muri ibi bihe turimo. Papa Gloria, reka muvuge ku giti cyanje. Papa Gloria yangiriye neza. Namaze gupakara, mbere gato ntarapakara, Nyabade yagize inda y'impanga, umudamu wiwe. Amaze kugira inda y'impanga, Rugabisha agenda abwira Gikwerera aramubwira ngo uzi ko madamu afite abana 2. Naje kugwa nkaba ndasamye, naje nsamye inda y'amahasha. Umunsi tuva kwipimisha, Rugabisha aratubwira ngo mureke mbere ku mudogiteri uzukurikirana Nyabade. Nyabade ndabizi ko ankurikirana. Tugenda kuri biogorodi kwa Dr. Kaembe, arankurikirana arambwira ngo nawe ufite inda y'amahasha. Aba bagabo bacu cyo kintu tugihuriraho twembi. Umunsi Nyabade abyara amahasha, nije bamugendeye ku kiriri kandi naje mfite inda y'amahasha. Umunsi nda imfata yamfasha ari 5 z'ijoro, murambabarira kubivuga. Umugabo wanje ari kuri Mugera. Ndamuhamagara ndamubwira ngo papa sava indiramfashe kandi ni nijoro. Arambwira ngo se kurampamagara kino gihe njuri kuri Mugera, bituma utahamagaye Rugabisha. Ndamase kino gihe ndahamagara Rugabisha kino gihe. Ano masaha ndamubwira simbishobora no masaha guhamagara umuntu uryamye. Namaze kwisa nk'iminota 10 yarashize, mbona konvoy ya gisirikare irashitse. Rugabisha arabyuka afata abasirikare, konvoy iraza. Rugabisha niwe wanjanye ku bitaro kandi yari umuhungu wanje. Arambwira ngo mama roko nkuko yenda guhamagara bamuro kuri Mugera, ngo kandi ndi hano. Ndamubwira ngo papa gogo byangoye kuguhamagara no masaha. Inzu yazungurutse abasirikare bazaba nkambwira ngo se wabwiye abasirikare ko ndikunda abantu bose babimenye. Arambwira ngo mama sava ta kibazo. Aranjana. Rugabisha niwe wanjanye ku bitaro saa 7 z'ijoro. Ndabyara, aragenda asigara mu bana. Nyabade araza asanga ku bitaro, nawe yari yonse impanga, naje nabyaye impanga. Ko murumva ko twabanye. Imana yo mu ijuru imuhumugisha kwico kintu yankoreye. Icya kabiri yankoreye maze gupakara, amafaranga yanje ya gisirikare yagize ikibazo, ngira amezi 9 ntazampembwa kuri banki kuko abagabo batabazi ko bazagaruka cyangwa bazapfa. Yari yanditse ko ari ugomba gufata amafaranga. Naje gufata amafaranga ngasanga gusa handitse ngo amafaranga uyafata n'Igikwerere kandi adahari. Birangora, njigoma Bukavu. Nja kubona komandare jo y'Bukavu ndamubwira siki kibazo ndakigenza gute. Arambwira ngo muka Gikwerere, iki kibazo sinagishobora hano kuri Rejo, kigomba gukemukira Kinshasa. Kuko listing iva Kinshasa tukamenya guhemba abantu. Rero listing kiraza ikaza ariho S4 Gikwerere ari ugomba gufata amafaranga. Icyo nagufasha bakwandikira ikibari, bakurihira indege ugende Kinshasa. Sinarinzi Kinshasa, sinarinzi niringara. Ndamubwira ngo komandare ndasiga abana ngende Kinshasa nzabitangirire henche he. Ngo mpamagara Rugabisha ari Kinshasa na Colonel Yansoni. Ndabahamagara mbabwira ko komandare jo yambwiye ko ngomba kuza Kinshasa kandi shege ari ku ishuri.
arambwira ngo mama mzito sana kwetu sote. Kwa hiyo tunaleta pole kama kanisa, huduma ya Shekina Deliverance Ministries, tunaleta pole, na kwa niaba yangu mimi na familia yangu tunasema pole kwa familia hii. Mke wa marehemu mwenda zake tumekuwa naye miaka mingi sana kwa huduma, na amekuwa mtu ambao alikuwa dedicated sana kwa kazi ya Mungu. Muda ya miaka yote ambao tulikuwa pamoja naye, alikuwa katika department ya usafi ya kanisa. Kusema nimelea hiyo familia kwa muda mrefu hapa, walikuwa watoto kwangu, mpaka wakati ambapo walihamia Kitengela. Ikawa vigumu sana kwao kuja na watoto hii pande ya umoja, na baada ya hapo mambo yakawa gisi yamefika. Lakini tunayo neno la faraja ambalo naweza kuzungumza, ambalo linapatikana katika kitabu ya Wakorinto wa pili sura yake ya 5 kianza mstari wa 1 mpaka wa 6. Mtume Paulo anazungumzia kuhusu hii mwili, the body which we express ourselves in. Na lugha ambayo Mtume Paulo anatumia kuelezea mwili hii, hajaita ya kwamba ni jengo la mawe, lakini anaita ni hema. Na wakati anapoita mwili hii ni hema, hakuna mtu ambao amejenga makao ya muda mrefu kwa hema. Hema ni mahali ambapo unapitisha muda mfupi tu, kwa kuwa haujakuwa seto ukingali kwa safari. Na kama gisi mtume alituzungumzia hapa, sisi ambao tulio ndani ya Kristo tunayo tumaini. Na Biblia inatuzungumzia katika kitabu ya Thessalonia ya kwamba hata wakati tunapoomboleza tusilie kama watu ambao wanatumaini, kwa sababu tunajua ya kwamba hatutawatangulia wale ambao wamelala katika Kristo. Nilipata nafasi mimi ya kuzungumza na General wakati ambapo mke wake alitembea, alikuwa huko Kongo, na wakanipigia simu kuzungumza, tukafahamiana, tukazungumza kwa simu ingawa tukuonana, but mimi nilipata nafasi ya kuzungumza naye. Na kwa mazungumzo ningisikia, unajua kama wachungaji wapo wanajua, unajua mtu ambaye anampenda Mungu na mtu ambaye umpende Mungu. Nikiona watoto wake, mke wake, kiwango ambao alikuwa anajitolea kwa kanisa, unaelewa ya kwamba ni watu ambao walimpenda Mungu. Na tunapotafakari katika hiyo kitabu ambao nimezungumza ya kwanza, Wakorinto wa pili sura yake ya 5, ningetaka nisome tu kwa haraka. Tasoma kwa Kiingereza. 2 Corinthians chapter 5 from verse 1 to 6. For we are conscious that if this our tent of flesh is taken down, we have a building from God, a house not made with hands, eternal in heaven. For in this we are crying in weariness, greatly desiring to be clothed with our house from heaven. Mstari wa 3. So that our spirits may be unclothed. For truly we who are in the tents to give out cries of weariness, for the weight of care which is on us, not because. Abadamu muje kwicara, bashiki bacu n'abadamu bacu mugende muje kwicara. Hano harasigara abagabo babasinga. Turakoresha amatsinda kugira ngo birusheho kwihuta. Abagabo babasinga muse nabigira inyuma, umwanya urahari kugira ngo bababone mwese, mureke no gukingiriza abandi bari imbere. Turasaba Muzee Pastor Jonas Kirimwonga yigira imbere, ni se wabo
yaramureze aravuga mu izina ry'abagabo b'abasinga bose kandi avuge acisha kuko amasaha yagiye n'inkomanga kuri iki cyuma aze kumva yuko umwanya washitse. Bari bambajije ngo ese intwari zipfa, niko bambajije, ndababwira ngo hoya, intwari ntizipfa izija mu kiruhuko kuko imirimo yayisigara ikora. Ntitwabonye Samusoni, ntitwabonye Gideyoni na Dawudi na Debora na Dorikasi, ntabo twabonye, ariko imirimo yabo n'ubu iracyakora. Rugabisha imirimo yabo. Ukurikiraga mukuru wanje wa Ruhumbya hano kuvuga iwe gano umuteoroshe gano kuja mu ntwara akavuga amateka y'ikinyamurenga akavuga n'aya Bibiri. Jewe batubanje kubashimira mwebwe abari muri kino gihugu, mwabonye kuko ukwiye kushiraho uyu munsi wo kwibuka uyu mwana wacu Rugabisha nyine, kuko bavuye kuvuga n'umwana wa mukuru wacu, kuko umuvandimwe Ruhumbya avuye kuvuga uyu mwana nitwe twamureze, se amaze gupfa nyine twamureze minsi mikeya kuko twagumyaga kubunga tukatuza henshi, ariko iminsi mikeya ababyeyi be yari afite nyirakuru akagira nyina, bansanze Marambo ahantu nari ntuye Marambo, tubana iminsi mikeya. Kiriya gihugu muzi kuko twakivuyemo nyine tugikurwamo n'izi ntambara. Jewe nja mu Mibunda, ibo basubira mu Karingi iwabo hariya. Yarakira umwana, nta kintu novuga hejuru y'umwana. N'umwana twako turera, ababyeyi biwe nibo twariko dufatikanya, ariko aho mvuga cyane amaze kuba umugabo ahita abo mu gisirikare mu gihe muzi, kuko abana be ya ruguru iwacu bariko baja mu gisirikare bakiri batoya. Mbaye kuri Kangwe rero ari umusirikare, aho niho novuga cyane, nkavuga n'imirimo yakoze amaze kuba umusirikare agikora muri famiye. Jewe ndi umwe muri famiye imwegereye, bugufi imenya ibibazo yagiye akora mu muryango wacu. Rero mu muryango wacu Rugabisha yari intwari kandi yari umugabo wa famiye uhagaze neza muri wacu, mu muryango wacu. Ni benshi mubona kubaye bavuga ngo yari umugabo w'intwari, abagore bahaye bavuga ngo yarabafashije, yamenye uburyo bwo gufasha abapfakazi. Mu muryango wacu yafashije abapfakazi, yafashe abana bose b'abasore bariko bashaka bangana nawe n'abandi batoya, yarabareze nk'umugabo cyane. Abandi basore benshi bangana nawe ntavuze bari aho ngaho, niyenda wabagezagaho ijambo ryo kureba umuryango ukabona ntibabyitayeho, ariko Rugabisha yabyitwayemo neza. Yafashije abandi bana bose bariko dushingira. Rugabisha yahitaga ahereza abantu inama akavuga ati nimba muhamushingiranya naka jewe ndatanga inka. Nabitanga uri aha ngaha nk'umukazana wacu, nzi kuko Rugabisha twavuze ngo turatanga inka zo kumuhereza. Twebwe tukaza tugenda dutanga inka imwe, ariko Rugabisha nzi kuko yatanze zibiri ubwo ngubwo. Waho benshi bariko babwirwa ngo batange inka ntibazitanga, ariko Rugabisha kubera ubuhahare
yatanze inka 2. Rugabisha kindi kintu namubonaga ubwo nari ntuye kuri Kango, ndamuvuga nkuko ko muntu wasengaga Imana cyane. Jewe mu bintu byo gusenga Imana namubonaga iwanje ari umusirikare, akaza kumara iminsi 5 afite amafungo mu mahombi y'iwanje. Bariya banyakaringe nabonye hano harimo abana bazi uburyo yazagaza kumara iminsi 5 afite amafungo iwanje. Nkagerageza kumubwira ngo ahubwo bahereze n'icyayi, akanga Rugabisha bakamara iminsi 5 bahaye batanywa habe n'amazi. Ari intwari gusenga, yari intwari guhanura. Jewe yigeze kumbwira turi mu bitabikomeye cyane, arambwira ngo ubwo habona abantu bahaye barara mu gihuru bahunga, abandi bahaye bahunga abaturanyi, bahaye bagenda bakaja kugusekera, ariko humure ntabazogufata kandi bazogusekera, igitero kizogarukira inyuma y'amaso ariko ntibazogufata. Arambwira ngo tugaswe kongera kurara mu gihuru, uzurara hano mu mahombi, nibishoboka urare mu nzu, bazagenda batagufashe, kandi nubona bamaze kugenda abahaye bagusekeyeho bamaze kugenda uzomenya abagusekeye. Nzashima Imana kuko uwo munsi yafashe umwanya asengera mu wanje, aragenda aje gusengera mu nzu y'umuhungu wanje kashaje, aratubwira ngo muhumure hano ntihazokandagirwa n'igitero nubwo bazaba babasekeye. Rugabisha ari intwari cyane, namukundiraga kuko ibyo yakoraga byose yagiraga yizeraga kandi agasenga Imana. Tukaba tubashimiye mwese mwabonye umwanya wo kuza hano kwibuka Rugabisha, cyangwa se mwaje kudufata mu mugongo. Imana ibaho umugisha kandi Imana imuha uburuhukiro bwiza. Murakoze cyane, Imana ibaho umugisha. Reka aba bagabo basubire mu byicaro. Reka twakire ba nyirasenge wa Rugabisha n'abashiki ba Rugabisha. Ubwo mvuze abakobwa b'abasinga, mutambuke hano imbere kandi murubahiriza igihe. Aba bakobwa n'intwari, aba bakobwa n'intwari. Imiryango yashatse abakobwa b'abasinga izajya igenda yigurire soda. Impamvu mbivuze, muzabaririze mu mateka bavuga Ikinyarwanda n'Ikirundi n'Ikinyamasisi n'Ikinyamurenge. Umukobwa bita Nyirarunyonga yari umukobwa w'abasinga. Umukobwa wanditse amateka mu Rwanda yitwaga Nyirarumaga yari umukobwa w'abasinga. N'aba ngaba nabo n'intwari. Muri iki gikorwa bakoze ibintu bikomeye. Mu by'ukuri Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Muse n'abasubira n'uru ruhande kugira ngo mureke gukingiriza abari hariya hirya. Turasaba ko nyirasenge wa Rugabisha mushiki wacu yegera imbere, yegerane na Nyantonesha, aribo bahabwa mikrofone, umwe narangiza yihundi kandi iminota bayigabane. Mukoreshe amasaha neza. Murakoze cyane. Abafite mikrofone mubahingiye dufite hano.